Haha, is lauw ID man. Lauw ID man. Ik, Sais, ik is dan nou rapper van Bloody Boys Pak. Allee, afkamer rappers, alle moenele dan nog geniet. Wale dan nou laas van, ik kom dan nou terug. Ik kom dan nou terug met die Bloody Switches dan nou. Als ik praat dan nou van Bloody Switches, ik praat van Ghana niet. Ik praat dan nou van mijn Bloody verses dan nou. Wat ik ga dan nou Bloody penetrate. Dat alle afkamer rappers dan nou Bloody ziek dan nou raak. Alle moen dan nou amdraai dan nou. Alle moen lekker dan nou rapkip. Wale dan nou Bloody laas. Alle allemaal is op rapkippers. Ik dala dan nou moes op mijn Bloody aye dan nou. Ik ga dan nou zeker maken. Record label own nie my nie. Ek gaan nou dan seker maak 'n Bloody record label own nie my nie, want ek wil nie geown word nie. Sais, ek is nou Bloody low ID dan nou van die Bloody Park, van ek represent dan nou die Bloody Park. Jy weet nie se man meer gifted die. Jy weet nie se man dan nou talent die my kan nie help as ek die Bloody verses dan nou weet nie. Van ek skryf dit sit dan nou af van 'n Bloody pen en 'n boekie. Ek het van 16 jaar oud af dan nou geweet ek is dan nou Bloody gifted dan nou. Sais. Ik werd dan op Bloody hard dan of voor die Bloody fame like so hulle wou my nie eens meer alles maak dan nou nie bro Bloody recognize of hulle bang dan nou ek gaan nou Bloody dan nou sign dan nou van ek wil die Bloody number 1 as ek wil ook die Bloody goud dan nou geroep word van ek weer dan nou vir hy goed dan nou alle rapkippers hulle moet dan nou Bloody lean dan nou gaan drink en dan nou gaan slaap hulle moet nie eens weer opstaan nie. Goodbye al ID man Funny pot Elizabeth af